Fupi niseme ya kwamba today is a very dark day in Kenya because we are seeing the manifestation of the kind of regime that is purporting to lead this country. And therefore, ningetaka niseme ya kwamba hii maneno yote tumekuwa tunaielewa, na hii maneno yote ya Rigathi Gachagua ni kama ile nilikuwa nayo, kama ile Moses Kuria alikuwa nayo, kama ile almost all the members of our team wamekuwa nayo. We are sons of Mau Mau, most of us, and we cannot be cowed, we cannot be intimidated. We ate guase and sweet potatoes huko Mashinani and Mokimo, and we came to Nairobi prepared that we are coming to fight for the future of our country, of our children. Na kwa hivyo ningetaka niseme ya kwamba hii maneno yote ni siasa. Wewe jiulize kitu moja, nyinyi watu hapa mko hapa, my brothers and sisters from the fourth estate, na mimi nataka ku address our president. Watu wa Mount Kenya region walikukosea wapi? Tulikuchagua dhuraku asubuhi to the last man. After you go to that position, the only thing you come unatupea kama watu wa Mount Kenya region ni makasiriko na kushika watu wetu. I want to ask our president, tunakuuliza kwa heshima, we have supported you in your political journey, do not torment our sons and our daughters. Mutangoja ati tutatigizika. Kwa sababu what is within us cannot be removed by the barrel of guns. Ngo mutagoja. Na muachane na sisi. You removed us from all committees in parliament. Mulitupeleka wapi? Sasa leo sikuri juu ya hiyo kiti mulitutoa. Sivai koti juu ya hiyo kiti. Hata kama ni ya mtuba tunavaa sasa. So you can take up anything that you think is of any consequence. Nimwambie, if you have to say something, you need to learn to say credible things. Number one, we are not fearing you. We are neither fearing your allegations. Sisi, kama vile tulikueleza wakati ya campaign, sisi ni watoto ya Mau Mau. Hutatutisha. Na tukasema vizuri sana, hatujabeba watoto kwa mgongo. Hakuna Mkenya hapa ati anaogopa mtu. The reason why we don't go around shouting is because we respect our country. That is the only reason. We are busy, tunaweka madarasa tiles, we are busy launching programs that will benefit the people of Kenya. Hatukuogopi. So ukiona tumekaa, hatuogopi wewe. Na sasa nilisikia unasema tunakupagia. Let me just tell you the truth. Yes, we are fighters, we are Mau Mau. But we choose which battles to engage in. We don't fight those kind of battles, charlatan battles. We fight real battles, like the one that was there in August. Sio hii ya kurusha mawe mbili tatu. So kama unapangiwa, sisi kama ni kupanga, hata hatugekaa watu watatu kukupagia. Mmoja peke yetu ya hao wote ulitaja, mmoja tu. Hakuwa na need kuita mkutano pahali. Mtu mmoja anakuweza, ni ya kimawazo ya kisiasa. So we cannot waste our time, three leaders, ati tunachorea wewe kwa kurusha mawe mbili tatu. We have time to do better things, but not those niliona akisema, na tukasema vizuri sana, hatujabeba watoto kwa mgongo. Hakuna Mkenya hapa ati anaogopa mtu. Ya leo nimeona inasema, ile retreat tumekuwa hapa, inasema umetuumiza sana kama watu ya serikali. Na Mheshimiwa Rais, niruhusu tu nitubu ya kwamba ukweli umetuumiza sana katika hiyo retreat. Mshamanio oyo ni kindu kiria gitagwo state instigated violence. Haro iri andu marahurwo muthenya wa ira irihetwo ni igoti ritu ni thirikari ereire Sabina Wanjiru wa Chege. Namba 2, togo kumuranga maundu ma makoretwo magikwo uguo mungiririkana Nyeri magithukio mucemanio wa APCA. Tuikarangite magithukia mucemanio kuria Githii ona mututiriganirwo makihotwo ni raia. Nyeri makihotwo ni raia. Maroka Muranga muthenya wa ira mararuta anake na ni moyi kuria maraumire, ni moyi ona inyu ni njui andu a mohoro ni moyi andu acio kuria maragiritwo. Maroka mageria ota kuria kungi raia irarega maundu macio ma urathoni. Koguo ngwira kwira andu acio muhaimbe mute iguru muingira irima muthie naku reke inde mutare githurano gia Kenya gitiekagwo na njira ingi kiaragio na kwariria raia. O uria murigeria gwika mutikuhota. Haro
Nyayo arimirwo ni haro inyu ni nyumu kuhota mutingi tobora koguo ni ngwenda kumwira mutige gute mathaa hinya iwira wanyu mundu uria hetwo na ikohe mundu uretha giti ni ethe giti na njira ya kwariria raia no ti njira ya tear gas no ngongerera njuge ni ndi mwana gukari mutungatiri ndi ndona giconoko ta gege kuma riria ndaciarirwo munene wa borithi araricivaga thimu haria andu amohoro ni muronire akaingira kanitha agatunya na microphone na akauga tear gas cikio theini ona tukiugaga ni siasa turathaka andu aitu tutigetikire gukinya level ya kwehera kirumi inyue murekiri oguo matiro wa cege na andu aria angi othe murahuthagira mutigetikire kurehera bururi wa Kenya kirumi ni undu wa kwaga ugi woria siasa ithakagwo hindi ingi itagia andu kiharo mumaririe na mutwarithie maundu manyu tondi kwenda kwaria muno ni ngwenda njugi atiriri ni ndwaigua atongoria Murang'a ni mauma na mucemanio na niri mahete giti yothe mundu wothe muthure nie ona uretira iguana nake ni ndimuheaga gitio na nikio mutare mwaigua nie ngiruma mundu muthure wa Murang'a no ndinamenya umuthi na ningwenda muone kaundu kau gutire hindi turi tuona atongoria acio magucemanitie manyitanite makirehe mai Murang'a tutire twamona manyitanite makirehe bara Murang'a kana magiethera andu a Murang'a acio marayunitirwo ni haro iyo maracenjirie ate he mundu umwe wetire uri ungi ni anyuaga bangi na macemanio muthi no cio nyuaga bangi ni ucio nyuaga bangi uratigire kunyua bangi kana ni ucio warumanite ni kunyuagwo bangi utamenyaga ndenda nyuaga bangi kau ni kaundu kamwe tungienda kuonaga maundu macio monyitaniri ti maundu-ini maya magubanga kurehe haro tungienda kuona unyitaniri andu akiharu na Murang'a na Kandara makireherwo mai no ti riria murabanga uria muguka gucenjia mucemanio wa mundu uria mutarenda ngirikia ni ngwenda njugi atiriri koguo mwe karibu o uria mwari karibu hau mbere no ni ngwenda ndikimwire atiriri nie ndi Nyoro mwarehera ira wanyu ndigoka mucemanio wanyu na ndigabanga guthukia uria murabangire guthukia mucemanio tondu ithuĩ ni tui kihoto gia thayu ndi Nyoro akinyite haha ni irathimo cia Ngai tutige igiconoko gia kurehe bara kanitha gia kurehe bara mathiko-ini na tukihinyiriria thayu tutirahinyiriria thayu ni undu wa guoya turahinyiriria thayu ni tondu gutire hindi kindu gigwitwo ngui ire cia hota thayu na ningi andu aria turumagirira Murang'a gutire handu nie mandumire thiage kurua na gutire hindi mukona ngirua koguo mwe karibu na ndina uhoro mwega kuri inyue na aria angi ndi gutinda ngimugweta maritwa ni mwiyui ni kuraririzirwo wira wa mubunge murumaniriire na murunaguo wa kuria Kangema muranyitite namba 287 no cio ngi 289 mugatigio ya muico riu ndirarigwo ndaigwa ni mukuhingura anga ofisi kiharu na Kandara ya guthurima uhoro wa uthii wa na mbere koguo murekirwo namba 287 ni wira uria murutite Kangema na mathioya na ni ngwenda ndimwire uhoro ungi mwega na tigithuri turehura turamwira uguo ni tondu riri ona inyu mwarehera ira acangire andu a boda mutigatuona tiga kuruta mbia ona guka kunungira tutigoka korwo ti mbeca mukarehera atumia kana andu a boda angikorwo mugoka gwika giconoko kiria murekire keno tafadhali muikare mbeca iria mwina cio ikarai nacio tukwenda Murang'a ya thayu na tutige sarakasi maundu ma tukoretwo tukiona kuma riria twathurirwo o hindi ni tupindire tu video hiyo ni takataka